Idol Bernard, sinesh iti dito yung may sa department head iti may sa nga LGU nga nanagaanan iti boy pukit. Hoy! Tinsakot di nga min moto na iti panagbiag na ket pukit no di ka pukit awan maapit. Kasjay. Yes. Sadot dating parswa. Yes. Nalain ka no kami nga agkubrar pa daytoy. Mula noon hanggang ngayon kwarta. Treasurer. Pagkolekta. Yes. Ken kasta pa nga kun ati asset sinesh ite ket dito ka nga department head ket saan pa kanong naadalan. Japuta isusakot di nga mintiin yung ubingan ng tagipukpuki. Oy, ala apo. Digiti agal alat sinsilyo kini Lola. Pitaka na. Ngem ti imas na kasang kanong mat nga sinsilyo ti alalan na wano dagitay barbarya laeng Idol Bernard. No diket di alalaan na dagiti gamit pa iti opisina ng supply. Apa iyawid na. When iyawid naman nga ta digiti masking tape kasjay. Laket di anan wen na ti masking tape nga ta kung kunada pa. Yun usaran na nga ta kang bakit na. Hoy, ay di ka dalaki dito nga department head. Yung bata ti asset sinesh ite alantaran kanu pa yan nga obraen na ti kastoy. Mayor kitam kad basit daytoy kun ati asset ti sinesh ite. Ay! Aglalalo ket kanong mayor daket ka barbaro pay laeng iti opisina na. Kabarbaro nga mayor. Manulag ti kabarbaro nga mayor dito. Yes, daytoy kanong opisina na daytoy a department head ket isuna iti taga iti supply. So iso na ti adati supply and demand. Yes. Budget officer. Negative met. Engineer. Negative. Ano ba ti GSO. Anak ko makat iso ti adati supply na. Awan itim bagbaga kakasta. Kay sumulat ti pakatiliwa. Baka iso nga ta. Ken. Dati tiklutan. Di ano mood na dayto iket kaslatang-atang. It's cloudy day. Ken ti opisina na ket mabaling awardan iti most clean office. Most clean office. Una tawo mo nagbati. Pinyawid naman. Ipukit na amin ng kadahanalan. Bawal di kita kakastoy. Corruption di kita. Alam nyo, yung mga na-procure na mga gamit sa opisina ng government, ma-audit ka kadeta. Amin di kita oray stapler kadakwa. Apa iyawid mo. Baka masapol. Ada ba anak na day? Adan sakit ka no. Unig winoruar. Okay, para ano tita katang tanay do Joey C. Ay, it's cloudy day. Para ti sinesh itay Idol Lawrence Corpus Martinez tatak. Aramen.